Matung kere kamu. Ya kan juga sapi na tadi. Abon celatong nggak sangko lakin asal bu celatong nggak kana. Ah tayongku. Tak ada ngisiin celatong. Ke. Udah mat. Kau siapa kamu celatong sapi aja ke? Si baga talon mat. Pupuk kandang. Ke. Kaki beri lo nengok lomba mano ya. Nengok lomba mano. Mano tadi lo kan. Setia aja mano tepang ngetren ke. Kaki pasti lo tak nengok. Makin ko lo andi mano ken nengok sengko. Kok terus mano mat. Mano sih tak pula nalarang. Lah kempang ke. Mau ntar nyari boy, nyari bunle buna. Deki obu, mon raji pas jual ke. Ya mayu mat. Mayu, ya kan cek ke apa? Celat rumah sapin aja. Lo tadi nyari mano lagi. Ya mereka. Mayu. Mayu ke tulen ke? Jadi kamu mat. Kemak kami ada ke. Bimbo bener-bener. Mai ke sambil ciling lagi ke. Wah kena nunduk to kana ari. Aju ke ben ni aja ke. Kemah. Ojo. Iya kan tak ke. Kemat. Ojo. Kemat. Ojo. Bener tu mat. Apa ke? Ayo kan daun kering tu mat. Oh, oke. Main nyari kan di Serovium. Yo. Aku. Iya ke je ke. Kemah mat. Ojo. Loh, je boleh pun je mat. Tuli ke là nain. Yo mat. Kaki begitu mat. Bah, sering kok saya nemu. Iya kaki sih naik. Coba kok takut mat. Lo teman ini ayan kok. Tidak weh kaki tayo beri na bingko. Yo coba iya mat. Ya mungkin kita kelem naik. Yo lah mat. Ayo mat lah jauh kaje mat. Jauh mat langka je. Kalau nasi nemu pakai corona. Jadi bola bodongku deki. Tak jadi. Pataro. Aku dah. Oh, ye, bisa je. Kata sengko. Nong berapa kaki mat? Cak kan cek mat. Aku. Masa teluran dua kok. Kaki mat. Tak turun ngulai cak teluran dua. Aji ya ke tul mentul dua ke. Yo mungrir teluran dalan mat. Benih teluran manu. Teh kilo ke tengok mat. Ya tengok ke luka. Eden teh baba bingko.
Ke. Teger. Ya lai pakai kerbi matong ke. Abu dua apa kak? Lu matong ke ini tak aja. Kok? Abu dua apa kak? Mat. Saya koyak berdina, Mat. Loh. Kemana nong ke? Nggak temu berdeji ya kakek? Manu kan aja. Tapi kau sekeker ibu kakeknya ku manu deh. Tapi mana kaki jelole ke? Oleh di dimba, Mat. Cak tanah kilo do pawela keker kado. Loh. Tapi kiruan sekeker di kaki ke? Bingko tak ada yang nyaku manu ke? Iya sengko Mat beri manu sekeker, Mat. Oh, kaki matong kok. Lakaran cek tak tahu no apa. Mau ngenang terus mano. Neng suruh ngalak lagi guna mano tak le keker. Pas itu apa kaki matong kok? Kaki dia Mat sengoreng kok kelala tak kelem naik. Ki suruh naik. Ya mari nak ke. Sering sengko sing ngate labun no kado. Masa apa sengko senaya? Lo ano, lo nyaman ngunde aja. Ya kula apa, Mat? Pakai kaki lah nemu kado. Lah kaki apa sih naik? Sekolah tak tahu enayan. Yonjo ke. Lambang undang-undang ah. Mun sing ngate lak kado di teti raja. Tapi sing ngate lak merdua aja pakun si naik ke. Kaki tarik pas mau undang-undang ke. Tak usah ada undang, Mat. Kira nama rokok soko, Mat. Lah dinner apa lah tadi manu? Oh kaki kak. Cek lah kalau kun kena soko lekah. Lah coba malah bayar apa? Kila pecet dah sangkal putu. Sepenting lor telur aja tak terus kakek. Lebay. Oh kana aja ya. Tang telur itu lo kira keluar budu. Tak mau telur apa anu keluar budu. Hah, kak? Tak teman hasil lah burung kaki je kak. Ayo mulai kak. Tak usah ngat humano, ngat humbe pilihku. Malu.